Maya pabengi po ning Diyos kaya katamu. Yabi tala po kaniting misa, ding kapasalamatan da ding makatuki. Alyanige Antorno family, Amelita Balyeser, Dr. Conrado Balyeser, Paulo Ison and family, Edel and Angel Dison and family, Angelita Bautista, Bautista family, Lorenzo and Dison family, Ernesto and Mila Dison, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Yoli Pineda, George Joyce Miranda, CJ Chloe Miranda, BJ Tiger Lagman and family, Angelita Gatling, Florissa Vergara, Danilo Villadares Jr., Danny V. Grace Kauka, Joricel Barba, Maricel Ocampo and family, Caroline Arbotante and family, Iril Villanueva and family, Cora Maglaki, Agnes Malyari, Gina Yumul and family, Grace Sembrano, Jen and Enrico Lucas, Roger Vergara. Antimurin po, abetaling kapasalamatan da ding mag-birthday ni Jennifer Mercedes, Gloria Aison, Rosario Pascual. Abetala rin po ding kaya doon na daling makatuki o sa Pina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Richard and Chona Yumul and family, Christine Ann Malik, Edward Joseph and Eric Joseph Malik, Martina Elaine de las Alas, Gerald Sibayan, Usta de las Alas, Dennis Enyoli Pinda, Lilia Pineda, Puring Miranda, Danico Kim Pineda, Del Jess Pineda, Rolly Gina Miranda, Risa Del Mendoza, Dolly Dadji Salalila, BJ Tiger Lagman and family, Roy Christian Ignacio, Jimmy Patio, Ino Kaylee Patio, Sarah Joy Cuenco, Lovely Canlas, Emily De Los Reyes, Priscilla Manalo, Eder and Angel Dison and family, Angelita Bautista, Bautista family, Lorenzo and Dison family, Ernesto and Mila Dison, Ruben and Trichy and Son and family, Aisel Calaguas and Chaldrem, Argel Reyes, Alona Patawaran and family, Ariel Reyes, Kelvin Mart Patawaran, Reina Roquel Patawaran, Roel Patawaran, MC Salcedo and family, Florencio Candelaria, Ayla Cory Carion, Amari Gabriel Candelaria, Carmela and Erlinda Vicente and family, Corazon Saldi and family, Maria Angelica Torres, May Sonido, Joren Villanueva. Antimurin po yabe tala di malagwang kapaldanan dading makatuki, Marian Elmida, Ronald Paruli, Glenda Serdeniola, Asmin Mangiliman, Josen Ian Paul Mangiliman, Estela Lorenzo, Ernesto Dison, Katrina Enisa, Aurora Patrolla, Mateo Serrano Loken, Reynold Jan Vicente, Evelyn Madsen, Chan Reynel Cruz, Reynaldo Pagyo, Lorenzo Carlos Sr., Gabriel Elizabeth Flores, Andre Villanueva, Avor Gabriela Locas. Padalayan tala po ding maldang kaladwa, lalong-lalong na di Sister Amelia Sarmiento OP, Constancio Escolastica, Jesus Ruelio Ernesto Pedro, Concordia Aguida Pepe Jr., Benedict Yusop Rason, Lolita Panlilio, Vicky Manalili, Roelio Deirit, Patricia Deirit, Leticia Lotibo, Romeo Carinal, Rosendo de las Salas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Salas, Arlene Bunag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Salas, Isabel de las Salas, Sani Pinca, Regina Di Caico, Ulian Di Caico Jr., Ruben Enson Sr., Grupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco,
Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abindaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatanya Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abidaño, Amanda Sagupan, Marieta Abidaño, Alan Janaski, Pablo Uban, Carlos Lopez, Lydia Yumol, Rosario Parene Conanan, Reynaldo Garcia, Marcelo de la Peña, Jonah Marciales, Maribel Samson, Luding Samson, Nene Samson, Siriaco Gina, Christian Pexon, Erlinda Gina, Teresito Villanueva, Christine Joy Abier, Mercedes Mesa, Eleuterio Mesa, Jesus Mesa, Francisco Gomez, Laurentino Navarra, Florencio Mesa, Roberto Mesa, Leonila Pineda, Gertrudes Palermo, Alberto Puna, Anita Gutierrez, Jose Canlas, Antonia Pineda, Patronila Santos, Fernando Garcia, Redentor Punsalan, Elmer Sumawang, Agapito Candelaria, Robert Candelaria, Arturo Candelaria, Guadalupe Lopez, Mariano Lopez, Epipanio Gopez, Edna Diaz, Tito Saldi, Justin Yutok, Isidro Vicente, Patrick Jonas de Guzman, Jonas Pagyo, Romel, Eric Chan, Yosa, Ulia Reyes, Shakespeare Nicdao, Jeremy Summers, Peter Ilaria Cabigting, Paul Smith, Ruben Pagyo Sr., Amelia Pagyo, Gabriel Coronel, Melaida Paras, Francisco M. Modesta Granda, Eneroso and Corazon Paras, Godofredo Jane and Emma Castro, Delia Alicante, Pablito Patricia and Almacao, Romeo Angeles, Dolores Manalang. Panalangin tala rin po din sa Blang Kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangang kingkayang pakaludo. Talakad tamo po, ing magmisa po, kaya katamo ngayon, apin po yung Reverendo Padre Rafael de la Cruz. Nilagining pa, po yan ako po ang Espiritu Santo. Amen. Ingin ang sinubling mebya manatili kaya kayungan. At kaya kaante mo rin. Patad ginua, nakalya po tema yung kakatang Ebanghelyo ngayon, dapat metong karang tema ang pinili ko, yung tungkol kayong reconciliation, o kaya mamikasundo. Metong nga Kristiyanong maniwala, yung pangasulbing biyanin ng Ginoo, dapat mo naman maniwala kayong pamikasundo. At di mo pa magsadya tam, kaniting malalamisa, kanakantala pa mo siya na maging kasalanan tao, manyatang patawad. Yakas nang miyag na nagdaning kapanisyan, makumpisaw ko. King Diyos sa mayupain tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasalok bina, king isip amanot dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uliniting panagpuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, kay sa Blang Helang Pong Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalain niyo ko King Diyos aginutam. King Diyos sa may pahin tuto, pakaluluhan na katamo,
yung pangampatao da rin kasalanan, tao midala na kataas sana, king biyaya langanga. Amen. Manalain tam. O alangang igpa, binyeme kaya kaming misteryo, ning pangedbus at ing kaya kaming pamikakasundu, king pamisan metong, ing pamag masusyan, ming bayong pamabait, ikaw bunga naman sanang labis-labis, king aldoldo ming pamibiyebie, tinganadon mi, king pamilatanan ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari, tambe mo, at ang Espiritu Santo, may tumuking panga Diyos, hanggaman ang kingalanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kasalukuyan da pang magsalita karing tao di Pedro at Juan, inyang linapit lakarela ding pari, ating kapitan daring gwardya ning templo, at ding Saduceo. Kalilingas-ngas da, king dingadwang apostol, tuturura king sinubliang mebye Jesus, ing meto nga bage patune king subli lang mie ring mete. Inya de kapdala at pepakulong king sukulan angga itang kabukasan ang tinaning mabibengi na dapot meniwala laring dakalatawong may karandam king penaral da at mamabot lang hanggang 5,000 ring lalaking miragdag. Kabukasan, mitipon la Jerusalem, ding pamundok daring Mudyo, ding makatwa at ding talaturo ning kautusan.
May kipulong laking pekapunding paring Ianas at kang Caiphas at kang Juan ampo kang Alexander. Karing aliwana panggalame ning pamilya na ning pekapunding pari. Pepa talakarandala king arap daring apostol at kitang dakarela. Makanano yung depat iti, nano ing kayo payanyo, o isanong lagyo ing ginamit yo. Nga nang meki bat Pedro, akit muan king Espiritu'y Santo, makamala pamuntok at makatwanan ning balen. Nung ing kukutang yu kaya kami ngeni, tungkol ya king depat ming mayap, king tawong lumpo, at nung makanano yang kinayap, sukat yung abalo at patinaing mabilog abalen na ning Israel, king iting tawo makatalakadyakketi king harapan nyo, at lubos yang kinayap, uli na ning upaya ning lagyo ng Yesu Kristo ning Nazaret, ake kayong pepapako king krus, at pepasubya ng miening Diyos. Jesus ya itang amanwana ning kasulatan, ing batong eyo buri, ikayong manalakad bale, yakabod ing meging maulagang diling bato. Bukod mong kang Jesus mayakit ing kaligtasan, uling karing sablang lagyong binyena ning Diyos, karing tao ketiking yato, bukod mong king lagyong yan, karing tamong malyaring miligtas. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing sikwildang bato ring manalakad bale, yan naman ing linto peka masalese. Ing sikwildang bato, ring manalakad bale, yan naman ing lintong peka masalese. O munya kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, wagas ing lugod na at alanganga, ding me malening Israel, bustan yung sabyanda, wagas ing lugod na at alanganga, ding sablang sasamba king Ginoo, bustan yung sabyanda, wagas ing lugod na at alanganga. Ing sikwildang bato, ring manalakad bale, yan naman ing lintong peka masalese. Ing sikwildang bato, ring manalakad bale, yan naman ing linto peka masalese. Ing ginuya ing makirapat kaniti, at tune makapagmulalang lalawan, itiyaing aldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing sikwildang bato, ring manalakad bale, yan naman ing lintong peka masalese. Iligtas mo kaya sana, o Ginoo, iligtas mo kami. Pepagtagumpen mo ing sablang lakad mi, itang daratang king lagyo ning Ginoo, bendisyonan sa iba't king templo, tanggap yang bendisyon, ing Ginoo ya ing Diyos, meging maganakaya kaya katamo. Ing sikwildang bato, ring manalakad bale, yan naman ing lintong peka masalese. Talakad tamo po bang parangalan tayong maya pabalita? Itiyay ngaldo at tinatag ning Ginoo, sukat tang tumula ampong magsaya. Ginumanatili kaya kayo, At kaya kan timurin. pamasa king may pabalita, agpang kang sanuan. Ligay kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, pasabay ang pepakit Jesus karing alagad na, king pangpang na ning dagat-dagatan ning Tiberias. Pepakit siya king ati kaniting paralan,
Miyabe Abela, Rizan Simon Pedro, Itomas Samayaus Kambal, Nathaniel at Tao Cana, Galilea, ding anak ng Zebedeo at ding Adwapa, karing alagad ng Jesus. Marasan ko nga nang sinabing Simon Pedro Karela, tuki kami keka, nga rin naman kang Simon Pedro, mekola at sinake king bangka, tapos alalang arakap, nanuman nasan, king kabukas, ay ta. Inyang saslag na yaldo, at yu Jesus king pangpang, dapat ere akilala, ding alagad, king ya i Jesus, nga nakarela, anak, at tinakayong ikwa. Ala, ngarang may kibat. Sinabi na karela, ibaldugye, ing lambat, king dane ng wanan, ning bangka at menikwa kayo. Bildug de ing lambat at ere agyong isaka uling naning keraklan daring asan. Nga naning alagad pakamala ng Jesus kang Pedro, iya ing ginu. Panandam ng Simon Pedro, king pala ing ginu, sinulod na ing imala na uling lubas siya at linuksuya king danum. Dapat sinadsad lang makabangka king pangpang ding alawang alagad at guguyod de ing lambat amit mong asan. Na masyadong malawot king pangpang mga dinalan ay arda mo ing dayura. Kasakara king pangpang menakit lang uling miwabaya at asan makaderang ampong tinape. Ngaling Jesus Karela, magdala kayong mapilan Kenny, karingasan arakapiw. Yang sinakaya king bangkay sa Simon Pedro at ginuyod ne papunta king pangpang ing lambat amit mong mga ragulasan. Dinalan la at 50 at luega na gana. May sira yung lambat agyang marakala. Anong Jesus Karela, may kayo Kenny at magalmusal kayo. Dapat alam itong mga Karela, yung may ngangas kinutang nung ninuya, huling balura, king ya ing ginu. Linapit Jesus at king wana ing tinape, at dinya na Karela, ang timurin ding asan. Itiya ing katlong pamipakit ng Jesus, kareng alagad, kaybat ng sinubling mebye. Kapatid may babalita, ning kakatamong kaligtasan, Kapuryang keka o Kristo. kamala na kapatid ng ginatayan sa Kristo. Misan ating kong kitnan, kaya misan ingkutang kumakaya niya po, ba't yung ginutayan sa Kristo, kay ba't ng sinubling mebye, panayang mamangan? I observe na. Wow. Basa niyo itang kay ba't ng sinubling mebye yung ginong, lungaya pa kanan, yung managkatmangan. In this case, yung menang keni. Asan ang pong tinape? Ano kaya ito? Manyaman siguro. Sandwich na. Siguro kanya madaring asang kanita, ala pang pollution. Kaya pong panahon na ning Ginoo, ala pang ausad ng white bread. Panay wheat. O kaya unleavened bread. E di mambaling white bread. E na ako mag-story tungkol kayong white bread, pero dakalya history yan may ngari mo kayong abiyas. Ala naman maputing abiyas. Pane brown. Apo red. Alang maputi. Bayo yung invention in white rice. Magkwento ko ata ako tayo kayong sarili ko
may kibat, ating may kibat, kitang ko, ba't panayang mamangan ng ginutayan sa Kristo? If not 15, 16 times. Maisipan mo itan, kaya ba sinubling maybe? Deng account kayo ni panilang mamangan ng ginutayan sa Kristo. Balo yung peki, ba't nanitang metong ka na ako? Among, panay pong marano, paano? O bakit ako? Siyempre, lukang kaldo yung mamangan na. Sinubling maybe eh. Siyempre, marano piyado. Well, apan po yung common sense sa pakibat ito. Dapat nating malalam sangkan. O ba't yung ginutayan sa Kristo, paninong akat ding alagad ng mangan. Alam niyo bakit? Baluta mo na yung alagad na yung ginutayan sa Kristo, rin apostol, no? Yung may pakuyak yung krus yung gino. Wari may mulay ilangan. Pedro, lingad niya pang 3 times. Isanwan mo yung mitagan. Apore yung mapila na babay. Niya pimbilip ko rin babay. Ilang at yung at the foot of the cross. Yung alagad na ning gino. May niya likot langan. Anyapin kaya yatang reading kayang Sunday yan. Yung piyapaltoya yung gino kareng alagad na deng apostol. Pakasaraing egana-gana. Pati pasbul, makasara. O tatakot lang. May kalubing ginut na yung Kristo diyang pakasaraing egana-gana. Napi ka akat na lang ning ginu deng kayang alagad. Uling buri ng pakit na may patawaran ala. May patawaran. Kaya karel lang gewa. May nga rin mong nung atinta mong kalaban na tao. Kalaban. Uling at yung gewa kaya ka. May imbitan kayong berde mo eh. O kaya nung ating okasyon, bigdiboy ng anak mo may imbitan. Imbitan niya. Hali mo lang. May imbitan. Anyabi po, taging imbitan na kayong tao, maluwat nakaimbitan. Po, taging imbitan na ka. Ba? Bala mo, patawaran na ako. Kaya yun eh. Yung pamang kasi, kabalot ng pamangan, it is something na, halimbawa, po may kakasundo kayo, manyaman ng mamangan na. Wow. Gusto may kakasundo kayo, adyang nano mo yung ulam yun, maging manyaman. Yung tuyo, maging steak yun. Potang kasulo mo kayo lamesa, yung mo kasundo. Ala kang ganang mangan. May alasing kaya kang pamangan. Agyang mamangan kang steak, lalasa yung tuyo. Kaya yun yan. It is in that kind of an idea of eating together, pamisulu-sulu. Yung metong tinapay at metong alak, yung misay nila, makanya niya eh. Nyapin yung gano'n, yung inagkat nung mengan, sabihan na karela. Naman sinabing, oy, may patawaran na kayo. Kita mong gesture, oy, manganta ng abe-abe. Aning asan, sandanom, aning tinape. Ako marine. Ako marine. Okay na ito. Yung may labas na. Do you know na yung misa? Itong yung pamisulo-sulo. In the other part of the gospel, in misa, in aus na kayang kayarian in Diyos, it is a bangketi. Bangketi yan. Ano nung abe-abe tang mamangan? O ito yung image gagamitan ni ginutahan sa Kristo para describe na in kayarian. Metong yung pamisulo-sulo, metong yung bangketi. Ano nung abe-abe tang mamangan? O ito po niya, pinadyan yung misa, it is a anticipation of what is to come.
Patang sisimba tamo. May nga rin mong sabihan tamo, datang yung panahon, miyabi-yabi kengan, keng kayarian naning Ginu. Keng maragul la bangketing si Diyan naning Ginu para kay katangan. So, it is a message of pamikasundo. Kanya pinino maning maniwala keng sinubling maybe ang Ginu, dapat sana makasadyayang mamatawad, makasadyayang magikasundo kare nga liwa. Matalakad ko po yan eh. Kapatid, kami na ning tula ning pamanyubli ng Mebia Kristo, malaptamo king Diyos sa ipatamo at manalangin. Pigred naman ala at pekibatan ding panalangin ning anak ng binang pakamalan. Manalig tamong pakiramdaman ala rin kay katamong kayadunan. Pakibat Ginoo emo paboren ding anak mong mamaus keka. Ginoo, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Banding pastol manimunala king kasalpantayanan. At suyuandong mipnong lugod ding kawan na pigkatiwala na karelang Kristo. Ing maya papastol. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Banging meto sikluban, makapagsayaya king kanuwana ning tunay kapayapan, ababyan na mismong Kristo kay katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Banding magkakasakit tang kapatad, damdamandang mayalilan tula ing karelang lungkot, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Baning kaya katamong komunidad, may kakasalpantayanan niya at tetagan, munye patutu, king pamanyabli ng Mebye Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Ngini adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Igpa, bala mo rin takal ng pamangailangan, ning kekang balayan, king biyek at king yatu. Pagkarin naman mo kami at pakibatan mo ring panalangin ding sablang sasalpantaya keka. Tiyadon mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Malalain tama rin kakot, kaya kaindaw na matanggapla sa harapan ng Diyos, igpang may pain tutu. Tanggapan na sanang ginuiting down karing gamat mo. King kaport kaligay ning kayong lagyo. King kaya katamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Igpaming miglalang, idala mo sana king kayang kaganapan, ng Espiritu ning biye at inggap ming ibat karing kalam na ning Pasko. Timawa mo kami, king pamagdulap, karing bagay-bagay lilipas, Himbiya kay tigit sulip, asapan mo kaming miyarap, karing kay kaming puso, king kaya rin karing banwa, tiyadol mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen.
King ginamanatili ake kayo. at kaya kantimurin. Kaya't nayari ang puso yu. Makayat na ano king Ginoo. Salamatan tayong ginawa Diyos tam. Iti karapat dapat at matulit. Tuneping karapat dapat at matulid ang pasalamatan na kaparati ng mga karino ikpa. Diyos king alang alabos may paya. Ang milata ng Yesu Kristo ang ginumi. Pupurihan na ka king labos margulatula. Ganitang aldoon ng Pasko. Niya yung Kristo may king sakripisyong Paskal miya. King tunay kordero milalako king kasalanan niyato. King kayang kamatayan, sinintang na yung kaya kaming kamatayan. King pamanyubli ng mebya, linarin at binalik yung kaya kaming biye. Kulinita, kay medaling sa blangkoro yung angyal karing manuwa. Berulit ming kaya kang ligaya. Kailangan magkyabi ng tuk ng papuriyang keka at ngaming kakanta. Kaya kami manaloy pa kayong panibataning sa blang kabanalan, linita pagparalampuming babanalan mo sana, iringayin kayong upayan ng Espiritu mo, man para kaya kami malalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. May midawang ko sa luging pamilasa at kamatayan kayong waning tinapi. Napasalamat siya keka, piraso na, pinyan karen kayong disipulo at nga na, tanggapan niya iti, ikayngan at kananye, iting kanakong katawan na may daon para kaya kayo. Kayo mo naman, kay Beting Apunan, ang kingwaling kalis. Pasamahin pa pasalamat keka. Inyan ang kalis ka rin kayong disipulo at nga na. Tanggapan niya iti, kaingan minong kakaniti, iting kalis ni kanakong daya. Yung daya ng bayo at hanggang tipan, amibubu para kay kayo. Pero karing sablang tao, bangketa. Ipatawaran la rin kasalanan. Naptan niyo iti bilang kapigahaganakan kanako. Pasyag tayo, mistero ng kasalpantayanan. Yang ini kada kami ay paing kamatayan at pangasubli ng may biye ng anak mo daraan may keka. Tintinapin na ng biye at yung kalis ng kaligtasan. Lain min pasalamatan keka yung pepalarian mo kaming matampang. Talakada arapan mo baan sumuyo keka. Kapag mabaming pagamuam, kami nga sanang sulu-sulu king katanad dahil Kristo. Tipunan na kami ating metong ng Espiritu Santo. Yan na kami ay paing sa iglesia mo makalaganap kay meto yato. Pamiganap yung kinlugod, nga meron kaya kami Papa y Francisco, kaya kami nga sa Bispo y Florentino, ding sa Blang Pari. Nakanula naman, ang kapatid may pepaynawan at mananayang subling mit, yung sa Blang mayawang na biye. Tagapan mo sana, king maligayang mong arapan,
Pakaluluan mo kengan at gaan mo keng karapat dapat ing magkamit king biye alanganga. Ang kayabin man na Virgen Maria ay indunin Diyos. San Jose ding Apostol, ring sa belamong santo at tinupad, king malmong kaburian, e kamaning panahon ing purian nakatpaligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami at kay pang may pain tutuka ko ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Batad manalahin tangan king patamo ka rin aman tiro na ning Ginoo. Kapas mo kami o ginong king sablang marok, maligid ng pagkalub, yung kapayapan, king panahon mi, yung kasapan, yung kakang pakalulu, parati kayong ikabos king kasalanan, piligtas king sablang kaligaligan, kapang manenaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatan na Yesu Kristo, ang kakaming talapangabos. O ginong Yesu Kristo na, bigyan kayong apostol, yung kapayapan nalakwang ko kaya kayo, yung kapayapan pabiya ko kaya kayo. Yung mo sa babalik na ni kaming kasalanan, nunelawen mo yung kasalpantayan ni kayong iglesia, pumayapan mo yan po ang bilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Yung kapayapan, yung ginumanatili sa kapilan mang kaya kayo. At kekang timurin. Pakitangin, may kakalmetong tam, king kapayapan kekongan.
Nyoing kordero ng Diyos, may loko king kasalanan niya tumapala daling mayaos, king apuna naning kordero. Ginoo, ek matangpang tanggap kaya ka. Dapat, ikas miyeng amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, hingatsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may king sablang bage. At pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot, Paulina ning ining pinandit, era ka tanggap king sakramento. Umiyaka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. E mo sanang paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Siklo tamo po. Prayer for Ukraine. Almighty God, through Jesus' divine name, and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father in heaven, honored be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Panalangin para king alalan. Manalangin tamo, bangking daratang a pambansa ang pong panglokalahalan, ing tune ang magari, ya ing kaburyanin Diyos, amamantabi ka rin sa blang bansa. Ing balang panalangin tamo, ing pakibat tamo, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ang pong terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagloko, pamaglaram, ang pong pamagbaluktot keng katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsul, kasakiman, ang pong sabwatan bang makapamrayit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamagdinlang, ang pong makitid a paglalawi. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ang pong kapanyiran, a pamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Ing balang panalangin tamo po yung pakibat tamo, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ing konsensya mi yaing gawan tune tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing kaya panding kekaldan, imang ibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ing dignidad ning tao, yaing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka, ampong may na, ilaring magit miunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baring pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing pamisan metong yung mamyedalan king daklat ing kapayapan, ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ing banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao ing maging tuntunan da ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, pastul ning kaladwami ang pong talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika yang pigkalob mo kaya kami, meto nga panagkat, bang sumuyo ka rin sabla, ang pong dagol king kabanalan. Ang tabayanan mo ing politika king bansami, ang timo ing pamanantabi mo kaya kami. Manansana ing pamanantabi mo king politika, para ka ring butanti ang pong kandidato. Mami parangal king malalagyo mo, at makasaw, ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alangga. Amen. Talak at tap. Manalangin tam. Ay kapaming malagod, ingatan mo sana ring sablang diligtas mo kang Kristo. Ikaming mikapos kapamilataning kayang pamailasat, kamatayan. Parati kaya sanang masaya, king kayang pamanyubling mebye, uling yahing Ginoo, manggaman king alanganga. Amen. Ati pong magtid ng ticket ka rin, kaya na pong Marisol, kayang parokya ng Marisol. Na? So, pantala. At kayang pong May, atin tapong buying schedule, kayang katamong misa. Mag-ubisaya pong alas 5 ng abak. Makagising na ako kaya kanito. Ako. At intalwing diling misa, 6:30. So, every 1 hour and a half po yung mass kanita. Talwing dil, itang misang yan eh.
instead of 6:30. Ito po, apulula po rin misa kanita. Gana. Dati po, pitula mo Ngamantalang apulo. Ito po yung buying schedule. Keng May pa mo Ing ginawa na tiliya kaya kayo. At kaya kaante mo rin. Manalahin tamo, malugod apong makadulo, pisyag mo kami ng banal a krus, ingalang kupas, malugod mo, king bala na iniwi mo. Pagkiramdaman niyo po, ding maninga po at manalahin, ding balang metong kaya kami, ding magmasusi, king aldoaning karalang kebaitan, anibersaring karalang kasal, maklakbe, king aluman lugal, ding mag-exam, ding masakit at makikapanandaman. Pagkalabyo po, ing kayo dumanan alalapit ding maninga po kaya kayo, at ang kapandang mitmong kapasalamatan ing kalam na anting utang alug ang babalikdan kay kayo. Bench na nila, ding imahin, rosaryo, kandila, laro, nakarelang darala, pansesa nilugod da kay kayo. Pamilataning binisyon ay ti, pagkanakasana ing pangakuda, king binyag na ika mo kabud, ing karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alang hangga. Amen. Birhening Lourdes, Panalahin mo kami. apang makalulu, Pakaluluan mo kami. Diyos may pain tutuben sinanakungan, ingig pa anak, ing Espiritu Santo, Amen. ing misa mi daw na may taking kapayapan, Alleluia, Alleluia. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. May papeng po. Maya pabengi po.